Welcome to the Garden of Glory. Today's Konkani Bible reading is from 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 9. तिमोथाक पावलूचे दुसरें पत्र ओवेसोर 3 ओळी 1 ते 9. निमाणे दीस हे मात जाणो जा. निमाण्या दिसांनी एक भिरांकूळ काळ येवचो आसा. मनशां जातोलीं आपलें ध्यान मन आपणाचेरूच दवरतात तसलीं. गिरेस्तकायेच्या आशेची, गोरवी, उर्मोट, जास्त्यो मारपी, आवय बापायचें आयकोनांत तसलीं, अनउपकारी, भोगती नासलोलीं. ती जातोलीं मोयपास नासलोलीं, दारूण काळजाचीं, बोगलांटी, कामचारी, निश्ठूर, सगळ्या बरेपणाचेर विरोध. ती जातोलीं घातकी, बेजबाबदार, बोडायेन फुगलोलीं, देवा परस चड कुडीच्या सुखांचो मोग करपी. ती धोरमंत मनशांचे सवंग घेतलोलीं, पूण तांच्या जिवितांत खऱ्या धर्माचें बळ दिश्टी पडचेंच ना. असल्या मनशां थावन पयस राव. असलीं कांय जाणां कुटुंबांनी रिगून आपल्या पातकांच्या भारान चेपलोल्या आनी वेगवेगळ्या ओंदवण्यांनी ओडोन वेतोल्या होलकोट बायलांक भुलोवन आपल्या जाळांत धरतात. असल्यो बायलो कोणाची आयकून शिकूंक सोदतात, पूण केन्नाच सोत वळखूंक पावनात. जशें जाणेस आनी जांबरेस मोइजेसाचेर उपरासले, तशेंच ही मनशां स्वताचेर उपरासतात. तांची मनां कुसडीं जाल्यांत आनी तांचो भावार्थ खोटो जाला. पूण चड वेळ तांकां येस मेळचें ना, कित्याक जशें त्या दोगा जाणांची तशेंच हांची पिसाय सगळ्यांक उगडापी जातोली. Saint Paul warns us about difficult times in the last day, when many will turn away from God and follow their own desires. Paul says that in the last days, people will become proud, disobedient, and lovers of pleasures rather than lovers of God. They may look religious on the outside, but their heart will be far from the truth. God calls us to stay faithful, to live in truth and humility, and to avoid anything that leads us away from His love. Let us be alert, prayerful, and strong in our faith, holding on to Christ, who is our strength and truth. Let us pray. Lord Jesus, protect our hearts from pride and sin. Help us to live in your truth and remain faithful in these difficult times. Fill us with your Holy Spirit, that we may walk in love and light always. Amen. This was 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 9. Konkani Bible reading. Please like, share and subscribe to the Garden of Glory channel and help spread God's word to all.